Vítajte u tohoto TikToku. Toto TikToku chceme chytiť naše malé mačiatka. Takže brácha bude točiť. Samozrejme, ja ich budem chytať. Davej, fúzli. Tam sú presne tady. Tu sú dve. Podrž. Ne. Tak jednu, vidíš? A tam je druhá. Stůj, Gabo. Vidíte? Tady. Tady je jedna. Počkej, kukni se do fotu. Můžeme si nechat aj tak len jednu, takže my ich rozdáme. Poté lidi? Takže si túto spíš si necháme. Odvadko. Výško, au. Stoj. Ne, tam ne. Do pí. Ona tam je. Podrž to. Áno. Lidi, za chvíli sa vám ozvem. Ja budem musieť čakať, pretože zalezla dozadu za plechy. Takže sa ozvem asi za nejakých 20 minút. Kdyby to bylo dobré, takže ľudia začal. Čus. Teraz sa počkaj, že to asi nebíš, ako ich dostaneme. Už je? Viete, jedna. Máme jednu. Ľudia. Myško, podrž to. Bože. Čaute, Matia. Tady je Matička. Čau. No, že? Pekná lidi, koukejte. Ľudia. Počkaj, Myško. Dve mačičky malé rozdávame. Tak kdo by chcel, tak napíšte do komentáru a môžeme vám dať kedy. A ja si prečítam vaše komentáre. My sice na Slovensku, neviem, či tu bývate. Bývate? Tak keď bývate, tak môžete dojť si pro nejakú mačič, pro jednu. Jedna padla, nevadí. Ľudia, to je konec, tak začím. Čau.